you're not so far away. 내 안 똑같이 한심스럽 Carry that in her I know the giant work at the trail I need a little shine I'm on the edge I need a little courage to draw you out Did you blink? Touch your faith, leaving no void I know you honey on you Keep me reconnect Let the light shine I feel it Carry that in her I know the giant work at the trail I need a little shine I'm on the edge I need a little courage to draw Soalan yang pertama, pernah dengar dia situ tak? Tak pernah dengar. Dengar dia situ tak? Tak pernah. Pernah. Okay, Saya yang, di situ. soalan pertama, apa tu? Apa pernah dengar dia situ tak? Ya, pernah? Pernah dengar tak dia situ? Tahu tak apa tu air terawat? Oh, air terawat. Kan, itu ni air terawat. Kita rawat air sebab nak minum lah. Semua tu dia nak. Tahu tak apa tu air terawat? Air yang dirawat. Terawat ni air yang bersih. Air bersih. Air sungai yang dirawat dan dibersihkan. Biasanya kita panggil air rawat ni macam kita daripada loji rawatan air yang telah dibersihkan dan dihantar ke seluruh tempat lah. Kalau tak ada air yang bersih, ini contohlah air yang bersih. Tapi ni air ada air. Ni air minuman. Apa akan jadi kalau kita guna kain tak terawat? Dia mudah dijangkit. Minum air kotor. Sedap kan? Apa jadi kalau kita minum air kotor? Tak sedap. Sedap lah. Boleh sakit kan? Tak sedap pun. Dah. Kau rasa sakit apa yang boleh kalau kena minum air kotor? Demam tinggi. Tinggi. Kenapa pula? Tak. Apa kaitan ni? Aku rasa kita ni lah. Oh. Lagi tak kena kan? Kita bila air tercemar ataupun itu kita akan jadi macam dia. Juga dia akan penuh dengan kegatalan. Nanti badan kita akan sakit, sihat, macam-macam kita dapat penyakit banyak. Yang pertama, langkah-langkah untuk menyebabkan air, kita mesti tak ada air hujan. Kalau kita nak siram air pokok setiap guna, jangan guna air yang berbayar. Kita guna air yang ditadah oleh hujan. Yang kedua, kita dalam menggunakan contoh air secara sistematik. Contohnya sebelum masuk gigi, kita dah kerja air untuk mengelakkan mati air. Yang ketiga, untuk mengelakkan pembesaran air, kita mestilah contohnya kalau nak basuh buah tu, seelok-eloknya basuh buah dalam besen. Ini boleh basuh banyak buah sekali besar. So young, but we're on the road to ruin. We play dumb, we know exactly what we're doing. We cry tears of mascara in the bathroom. Honey, life is just a classroom. 'Cause baby, I can feel the castle. Out of all the bricks they threw at me. And every day is like a battle. But every night when bus is
It's poker. You can't see it in my face, but I'm about to play my ace. We meet